Радзіны – сямейна-бытавое свята беларусаў, якім урачыста адзначаецца нараджэнне дзіцяці. Па беларускіх традыцыях сваякі і суседзі абавязкова наведвалі парадзіху і дзіця. Гэта як бы сімвалізавала прыняцце навароджанага ў калектыў. Гості должны жити, хоч нема так довго. Першымі, каб падтрымаць, выслухаць, даць параду, падзяліцца мацярынскім вопытам прыходзілі жанчыны. Кульмінацыяй радзінных святаў заўсёды лічыліся хрэсьбіны. Застолле ладзілася для таго, каб далучыць немаўляці да вясковай абшчыны. І сёння мы даведаемся аб асаблівасцях хрэсьбінага абрада ў вёсцы Лукава. З абрадам хрышчэння радзіны сталі звязваць пасля прыняцця хрысціянства. Калі ў адведкі шлі без запрашэння і толькі замужнія жанчыны, якія мелі ўласных дзяцей, то ў дзень хрышчэння на святочны абед клікалі парамі ці цэлымі сем'ямі. Добрий день. На хрестини прийшли до вас. Приходьте. Да хрышчэння, пакуль дзіця не мела імя, яго называлі дачушка, сыночак, любачка, прыгажунчык. Згодна з праваслаўным царкоўным календаром, імя дзіця надаваў бацюшка. Слава Богу, то й народилася і похрестилася. Ох, той добрий. Слава Богу, щоб він щасливенький був, великенький рос і багатий. Ой, то добренько. А все добре обійшлося. А як ви то його назвали? О, так як діда. Ой, слава Богу, то буде добрий хлопчик. Буде й робочий, і багатий, і щасливий. Падчас хрэсьбін дзіцё было спавіта і перавязана чырвоным поясам. По-местному это говорят крайка. Это крайка, и желательно, чтобы она была красного цвета, потому что это как оберег такой от сглаза, от недоброго всего, плохого. А пеленали обязательно и ей так стягивали, чтобы ребеночек не так быстро расповевался. Да парадзіхі ніколі не прыходзілі з пустымі рукамі. Абавязкова неслі пачастункі. Як толькі жанчыны садзіліся за стол, адразу раскрывалі торбачкі з ежай. Адны лічылі, што так немаўля хутчэй навучыцца размаўляць. Іншыя хутчэй возьме шлюб. Як ішли з одвідками, називалися одвідки. Варили борщ з грибами, кашу варили, компоти варили. А компоти повинні бути тільки сухофруктів. Грушки сухі, яблука сухі. Це вже, знаєте, який був, це хорошо. Тому що сахару мало в кого було, а то солодкий сахар, все засолоджене. Отакі почастунки носили колись. Ходить Котя по лавках у червоних чоботьках, а ти, Котя, не ворчи, ти, дитятко, спи, мовчи. Уберагчы дзіця ад цырокаў было важнай задачай кожнай маці. Рабілі гэта рознымі спосабамі. Если смотришь на ребеночка, то всегда смотрели на ногти. Чтобы не сглазить. Чтобы не сглазить. И ребенка старались не показывать, он всегда где-то был в стороне. Когда моют ребенка, и вот эту водичку, если это девочка, то ли под женское дерево, а если мальчик, то уже как бы, абрикос там, мужское дерево. Потому что вот так просто в воду вылить тоже как бы нельзя, если вот ребеночка покупали. Это тоже своя вот магия вот такого целостности ребенка, его духовного вот развития. Да хрэсьбінаў не вешалі пялёнкі на месяц і не вылівалі ваду на вуліцу вечарам. Дзіцё не будзе спаць. Слухай, а може то ти пільонки викидаєш на вулицю? Виношу сушити. Сушити виносиш? Ну, а коли ти звісно. їх забираєш? Вже як коли прийдеться. Коли прийдеться. А як сонце зайде, ти до сонця чи після сонця? Буває, що і після сонця забираю. Все, ночниці напали. У славянскай міфалогіі начніцы – гэта начныя духі жанчын, якія пры жыцці не мелі дзяцей. Яны нападаюць на дзяцей, якія рыхтуюцца адысці да сну, прычыняюць ім неспакой і бяссонне. Сродак, які адгоняць ад малога начніцы, ёсць. Гэта асвячоныя зёлкі і малітва. Ще дайте подкадимо. Ісус Христос іде на поміч, відганяє від його руки, нагляди, подклади, жени їх на биструю воду і не мучить дитятку. У нас свято було Зеленець. Там збирали всяке зілля. Всяке твоє зіллячко збирали. Там, як кажуть, я не знаю, є воно де, у нас є ті божі черевички. Такі божя роса, божі черевички. Це вважалося воно дуже хороше зілля.
Його держали цілий год. А особливо при маленькому дитяткові, то вони її держали все время у колисці. Колисці, от йдуть жати, колись йдеш жати, береш неньку на плечі і понісся, і туди треба було їй то зілечко брати. Бывает, ребеночек не спит долго, и что не делает, и вроде бы и покормлен, вроде бы и сухой, вроде бы все. Тоже надо было еще глазками. Вот мама языком вылизывала каждый глазик и сплевывала. Да, это тоже или с глаз, это, или эти самые ночницы, или это нехорошее что-то. Да, если соленые глазки, то считалось, что это суроки большие. И вылизывали до тех пор, пока глазки не становились уже не соленого. Вот на языке не было соленое, и тогда уже считалось, что ты уже все, должно ему лучше быть. Каб малое не было голодным, у колыску клали хлеб, соль, каб не сурочили. Освяченную соль, завернутую у кавалочек тканины, нават пришивали до шапки дзіцяці. Ой, у ліси на дубочку колихала Марусенька сина й дочку. Колихала Марусенька сина й дочку. Да выбору кумоў ставіліся сур'ёзна, бо яны своеасаблівыя апекуны, заступнікі і абаронцы дзіцяці. Разам з роднымі бацькамі адказваюць за яго развіццё і выхаванне. Для розных дзяцей выбіралі адных і тых жа кумоў. Мянялі толькі ў адным выпадку, калі дзеці паміралі. Паколькі кумы былі людзьмі няроднымі, а таксама таму, што звычай прадпісваў ім дапамагаць адно аднаму, значыць праводзіць пэўны час разам, часам паміж імі мог здарыцца грэх. Ой, кум до куми залицявся, Посіяти конопель обіцявся. Він сія посівав, посіваючи казав. Ти кума, ти душа, ох і хороша. Ой, кум до куми залицявся, вибирати конопель обіцявся. І він брав, вибирав, вибираючи казав. Ти кума, ти душа, ох і хороша. Може, навіть і буде який грех в тих кумов, а Бог їх знає. От я пісню зложили. Ну, куми, які стоять у парі, вони взагалі не повинні ніякої зв'язки ні з чим не мати з ними. Тому що куми, які стоять у парі коло Христу, це вже єдино є, розумієте? А вже кум з такої, то вже вони чужіше можуть, може. Може, деколи одне полюбилися, де погладили одне друге. А хто їх там знає? Ось така пісня зложилася. Заўсёды застолле на хрэсьбінах праходзіла весела, але не п'яна. Ствараўся адпаведны ўзняты настрой, жанчыны спявалі. Я пана, той на перше літо, заслужив я в пана, курочку за літо, а та кура чоботура по садочку ходить та й ходить, курченяток водить та й водить. Як служив я в пана, той на друге літо, заслужив я в пана, качечку за літо, а та кача дрібно скаче, а та кура чоботура по садочку ходить та й ходить, курченяток водить та й водить. Що ж то за хрестини без каші? Ото що. А не хочете ще посидіти? Тож ми посидіти, ще завтра прийдемо. Безумоўна, у цэнтры хрэсьбін быў абрад бабіна каша. Яе варыла бабка-павітуха, прыносіла парадзісе ў дом і падавала ў канцы святочнага абеду. Це розгона наша. Ото каша удалася. Вся родина наїлася. Каша робилася у нас з пшена. І там молоко, і соль, і сахар. Більш туди нічого не клали. І варили кашу. Така вона повинна бути густая, як ви бачите у нас на столі. Кашу спрабавалі ўсе без выключэння. Але перш чым пакаштаваць яе, госці ладзілі сімвалічны торг. Хочу положити в кашу з тих грошей і з ту пшеницю. І щоб Васька наш частій нашої Маринці заглядав під спідницю. А я кладу гроші і желаю нашому Іванкові
бути здоровим, як вода, багатим, як земля, робочим, як пчола і хорошим, як весна. Спасибо. О, спасибо за кашу. Я вам желаю, дітки, до цього Іванка ще двоє двоєняток, троє троєняток. Чого ти так тяжко здихаєш? І 7 раз по одиночку. Як вийдуть у поле, то любо глянути. То як не жне, то є снопи носить, то є везе, то є кладе. То знаєш, яка добриня? Не треба нікого наймати, своя сім'я. Самую високу ціну, звичайно, давав кум. А я вам кладу гроші до зеленого луга, щоб віте косили, не перекосили, а на другий год мене знов за кума пригласили. Усі собрані гроші кума клала у колиску під голову хреснику. На Христинах була, напилася рому. Прися Богу не піду, я з Христин додому. А у мене фартух довгий по самої п'яти, а у мене милий добре пускає гуляти. А у мене фартух довгий, то я подимуся, а у мене милий добрий, то я похвалюся. Ой гуляй, поки гуляється, вийди замуж, та не діти гуляння минеться. Самые юные удзельницы весялушак разумеюць, тое, што было актуальна для нашых продкаў колькі гадоў таму, не заўсёды дарэчы сёння. Дзяўчаты шчыра лічаць, што зусім не абавязкова прымяняць паказаныя ў абрадзе дзеянні ў дачыненні да сваіх будучых дзяцей. Галоўнае ведаць тое, што было раней, не згубіць сувязь пакаленняў. Ведацца для сябе мне заўжды цікава, і я гэтага не баюся спытаць ці яшчэ што-небудзь. Но у жыцці мы павінны гэта памятаць і павінны ганарыцца сваёй роднай мовай і тым, што мы живем в Беларуси. Человек, который, скажем так, не знает свою историю, на что он может надеяться в будущем. Хотя бы знать, как это было, во что люди верили, почему. То есть нужно вникать в это все, поэтому и принимаю участие. Знать, в чем различие, то, что сейчас делают, почему уходит прошлое, допустим. Некоторые забабонами это называют, то есть это как у кого, но знать нужно. Адчуць душу вёскі можна і на старажытных вясковых могілках. Закладзены яны на паўвостраве Лукаўскага возера. Замест помнікаў вялізныя, моцныя дубовыя крыжы. А дубы якія? У 4 абхопу, карчакаватыя. Колькі ім стагоддзяў? Ніхто не ведае дакладна. Застаецца толькі ўяўляць. Выязджалі сюды спецыялісты з аховы прыроды, але яны сказалі, што ён разбураецца ўжо, гэта было в 90-е, пачатку 90-х гадоў, і помнікам прыроды яго ніхто не назаве. Ну а сёння ў нас 2018 год. Як бачыце, дуб яшчэ зялёны. Упершыню ў пісьмовых крыніцах вёска Лукава ўзгадваецца ў 16 стагоддзі. Верагодней за ўсё назва вёскі Лукава паходзіць ад возера, якое па форме нагадвае лук, але па іншым меркаванні справа зусім не ў форме, а ў тым, што возера мае круты выгіб. Каля Лукаўскага возера людзі сяліліся і жылі здаўна. І нездарма, месца выдатнае, узвышша, а навокал яго вада. Вось у гэтым месцы, дзе мы знаходзімся, а знаходзімся мы на паўвостраве, была стаянка старажытнага чалавека, позняга неаліту. Гэта датуецца 3-м тысячагоддзем да нашай эры. У цяперашні час многа знаходзіцца розных прылад працы таго часу. Некаторыя з іх знаходзяцца ў краязнаўчым пакоі Лукаўскай сярэдняй школы.
Здзіўленне выклікае сучасная капліца, што стаіць сярод забытага цвінтара. Чаму пабудавалі яе менавіта тут? Адказам стала легенда. Калісьці над возерам узнялася моцная бура. Вада затапіла вузкі перашыек, які звязваў паўвостраў з зямлёй, разбурыла драўляную каплічку на паўвостраве. Людзі страцілі надзею на выратаванне, але раптам з руінаў выйшла незнаёмка. Не бойтесь, я вас спасу. Все, кто верит в Бога, идите за мной. Вот. Ну, а на память об себе я покину свой след, и яна ступила на камень валун, який лежав там. На гэтым камені застався адбітак яе ступні. І яна пайшла па возеры, па вадзе, але вода дасягала ёй не вышэй колен, і людзі, якія ішлі следам за ёю, і так яны, большасць людзей спасліся. У гонар выратавання на месцы разбуранай капліцы вяскоўцы пабудавалі храм, дзе ўсталявалі камень са следам ступні Багародзіцы. У 19 стагоддзя пажар знішчыў царкву. Захаваўся толькі абраз Божай Маці Лукаўскай. Ікона стала лічыцца цудадзейнай, а новы храм асвяцілі ў яе гонар. У 1960 годзе царкву закрылі, а з дошак разабранага храма пабудавалі краму. Абраз быў страчаны. Ніхто цяпер не ведае яго месцазнаходжання. Новы ж мураваны храм пабудавалі на іншым месцы. Прыроднае возера было пераўтворана ў вадасховішча, і блізкія да паверхні грунтавыя воды сталі істотнай перашкодай для яго ўзвядзення. Когда в 1992 году построили вот этот новый храм и захотели, чтобы в нем находилась Луковская икона Божией Матери, то нигде не нашли никакого описания, ни изображения, не сохранилось ни фотографий, ничего от старой Луковской чудотворной иконы Божией Матери. Поэтому художник изобразил Луковскую Божию Матерь, исходя из легенды о ее явлении на камне на полуострове Луковского озера. Яшчэ адзін мастак з Брэста напісаў абраз палескай маці Божай Лукаўскай у народным беларускім адзенні. І няхай арыгінал яе страчаны, вяскоўцы вераць. Заступніцтва Божай маці Лукаўскай не пакідае іх і сёння. Храм збіраў і збірае паломнікаў не толькі з Беларусі, але і суседніх краін. Пришли люди, после службы они подошли и сказали, что они приехали, потому что им приснилась Луковская икона Божией Матери. Они о ней до этого нигде не слышали, ничего не знали. Они залезли в базы данных всемирной паутины. Там очень много есть о Луковской иконе Божией Матери. Узнали, что это за икона, где она находится, и приехали к нам в храм помолиться перед нашей иконой. Ну, это уже тоже можно назвать чудом, поэтому, несмотря на то, что икона новая, но Божья Матерь у нас одна, как бы она ни изображалась, и она покровительствует нашей местности, нашему храму, нашему приходу. Аб асаблівым ушанаванні Лукаўскага храма сведчыць такое паданне. У час паморку на Украіне адной жанчыне ў сне з'явілася Багародзіца. Загадала яна ісці ў вёску Лукава да цудатворнага абраза і адслужыць малебен ад здароўя. Жанчына ўсё выканала, і эпідэмія раптам спынілася. Цяпер у царкве захоўваецца камень са следам Багародзіцы і званы са старога храма. Падчас яго знішчэння іх хацелі здаць на металалом, але людзі выратавалі званы, якія патапілі ў возеры, якія прадалі. Магчыма, у бяздонні возера застаюцца і іншыя. Як урэшце шмат дзіўнага і нязведанага захоўваецца ў глыбінай гісторыі вёскі Лукава.